inshuti za Lorenzo M4 meze muteneza rakomeze neza cyane mbaye kaze kuri chaîne yanyu ibintu biraryoshye sana abawe. Bye bye ngona equipe Etoile de l'Est ya Emi Fire iramanutse mu kiciro cya kabiri. Etoile de l'Est yinjiye ku munsi wa 10 wa 20 wa 30 wa Rwanda Premier League itari makipe amanuka iri ku mwanya wa 14. Iyi kipe imanutse muri deuxième division. Etoile de l'Est keneye kumva ama operation n'ibintu byabereye muri izi matches. Equipe ya Marine FC imbaraga za Otani wa muryango haranira inyungu uhuriweho wo muri champion y'u Rwanda, imbaraga zo kwigumishamo zabaye ubusa. Yakoze ikosa rikomeye cyane ku mukino w'amagaju yatsindiwe i Huye. Equipe ya Sunrise ntago byari mu biganza byayo. Imibare yari imeze nk'iya Arsenal itsinze equipe ya Marine FC ibitego 3-1 nkuko byari byaranditswe ku nyenyeri mu ijuru, ariko resultat y'ingoma aho Bugesera inyagiriye equipe ya Etoile de l'Est ntacyo bifashije equipe yitwa Sunrise Nyagatare. Hakugiriya rwose ibintu ntabwo bigendekeye neza. Equipe ya Bugesera iratsinze ibitego 3-0 irarokotse, ibintu byose bigiye mu mibare yabo bigenze neza cyane. Uraza kumva amagambo ya Meya Richard Mutabazi, meya w'akarere ka Bugesera, wihenuye ku buryo bukomeye cyane. Meya Richard Mutabazi, nubwo hari ibyo turi buze rwose kunenga imiyoborere y'ikipe mu karere ka Bugesera, hari ibyo ndibuze kunenga rwose nirekuye, mumbabarire kuri inshuro pe. Meya Richard Mutabazi yishima nezerwe, ariko iyi ni ikipe yamaze amezi 5 idahemba, itakaza amanota bitari ngombwa. Urumva, mu gutakaza amanota bitari ngombwa bitumye equipe igera ku munsi wa nyuma wa championnat iri mu byago byo kumanuka, ari nako byari imeze sezo ishize. Haryo equipe ya Bugesera akarere ka Bugesera niba seze ebyiri zikurikirana irokotse kuri journée ya nyuma, harya bizahora bihira buri gihe. Nta kazi mwakoze, nta improvement mwakoze, situation ya seze ishize niyo yagarutse. Nta cyotezo mbatera abanyabugesera ni abanyabugesera nta cyotezo nabatera niyo mudashobora kwiga amasomo. Ibugesera irambabaje cyane nubwo igume mu cyiciro cya mbere, ariko disi wari wambwira ngo mpitemo hagati ya Bugesera na Etoile de l'Est mpite myimanuka, nari guhitamo equipe yitwa Bugesera akaba ari igumamo, Etoile de l'Est ngundi kamanuka, kuko nubwo Bugesera nayo ari mbi, ifite inconsistency, yobowe nabi ku buryo buteye isoni, yobowe nabi cyane, ariko still equipe ya Etoile de l'Est ni ikwiye kumanuka kurusha equipe yose iyo ari yose mu Rwanda. Why? Muzajye kuma nkoranyambaga za Etoile de l'Est murebe. Reka njyeho kwanza ndagenda mbibereka gake gake. Bro, aya makipe arambabaza, sinjye uzabona tugize amakipe ari smart muri iki gihugu. Kuri Twitter murabizi kumwe nkoranyambaga z'amakipe abariho amafoto nyine y'ama profile, haba hari profile benshi bayita ngo ni AV, akenshi kiba ari ikirango, hakabaho ni foto bita cover photo, cover picture ibiri hejuru nyine. You see, you can see it, all right? Iyi foto iragaragaza imyenda equipe Etoile de l'Est yatangiranye sezo yambaye, mwirebe neza. Iyi ni imyenda caguwa y'Amavubi, nta kirango, like nubwa mbere nibonye equipe kwisi mu cyiciro cya mbere ikina yambaye jazz itari ikirango pe, logo ntayihaye. What is this? What is this nonsense? This is unbelievable, isn't it? This is unbelievable. Incroyable. Equipe igatinyuka kwambara jazz mu cyiciro cya mbere, jazz itariho logo, itanditse izina na rimwe ry'akarere cyangwa se ry'ikipe, nta kintu na kimwe nkuko. Jesus Christ. Mumbwira ukuntu ikipe ubundi yemerwa gukina mu cyiciro cya mbere nuko yatangiye sezo, nyuma yaje kugura imyenda ishyiraho logo, ariko nka team ishinzwe media muri ikipe ntibigeze banahindura ifoto ngo bavane iyi foto bavuga bati wenda tuvuye mu mateka, tuvuye mu bucakara bw'ubuturage, tugiye noneho mu bihe byiza, bashyiraho basi ifoto y'imyenda barimo gukinana ubu ngubu iriho logo. What is this? What is this irresponsibility? Twagiye
iyi niyo kipe ifite ikirango kibi kurusha indi kipe yose mu Rwanda, ndavuga Etoile de l'Est. Ndebera iki kirango bro, iyo ureba ikirango cy'ikipe uhita umenya values z'ikipe, icyo kipe yimakaza n'ibiki byose. Iki kirango uretse amabara y'ubururu n'umuhondo agiye akubye wagira ngo n'amarangi asize ku gikuta, ibi bintu bisobanuye iki kwe? Ngaho mu ndebere n'ukuri 2024 kipe idashobora gukora rogo nzima, ikwiye no gukina mu cyiciro cya mbere. Ntabwo birangiye nko bidahagije. Iyi kipe iheruka gupostinga kuri social media hashize iminsi 2, post iravuga ngo next match. Hashize iminsi 2 ntibigeze postinga lineup, ntibigeze postinga nyine ahiri bukine, ntibigeze atumira abafana kuza kuri stade banyuze kuri social media nta kintu na kimwe. Haheruka post maze iminsi 2 ivuga ngo kandi bakinnye uyu munsi, ubwo niyo kwa kane nimugoroba, bavuga ngo next match Etoile de l'Est versus Bugesera FC, Saturday saa 9 Ngoma Stadium. Bashira amatike gusa, ntibigeze bashimira abafana base nyuma ya match, mwarakoze kuduherekeza, we are disappointed n'ibiki. Ntibigeze postinga mbere ya match nta kintu kimwe ushobora kubona. What is this nonsense? What is this? Ikipe ntikwiye gukina icyiciro cya mbere. All right, iyi ni official account. Twakomeje reba icyo bita match day poster, kwa kunde kipe igaragaza ngo dufite match, bagakora poster bayikorera muri PowerPoint, nta graphic ni PowerPoint. Keni ibi ntago ari PowerPoint, ibi bintu twabyemera, urabona ngiye nabyemera kwe. What is this nonsense? Ndebera nk'ukuntu amatariki ya match n'ukuri yanditse, mana y'u Rwanda. Ndebera equipe mu cyiciro cya mbere bro, paragiza ngo turashaka ko equipe ngo iduharira ngo twaguma mu cyiciro cya mbere. What is this? What is this rubbish? Like I'm irritated. This is disgusting actually. Bye bye equipe yitwa Etoile de l'Est, bye bye. Sam Karenzi kandi bikina postinze n'umukunzi w'ikipe ya Bugesera kubera ko ni n'umunyabugesera. Reba post ye kuri Twitter, ndagenda mbere ku tuntu twa reaction ya nyuma y'izi match, ariko bari ntimujye kurengeye kuba umutoza ugomba kubatoza iyi sezo zigiye kuza. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo ntibucya, bakakuvuga bongorerana ngo urajya he, ariko bugacya ukongera bugacya nejo bugacya. Karimba ririmbaga na karimba ko kwihenura equipe y'iwabo ya Bugesera itahabwaga amahirwe, attention, igumye mu cyiciro cya mbere. Equipe yitwa Bugesera, ibitego bya Byiringiro, witwa Dukundane n'uwitwa Ruhinda Faruku bakunda kwita Faruku Sentongo. Bo ubukweri ndavuga iki? Equipe yitwa Etoile de l'Est kamere kuri Bugesera. Bugesera ifite abakinnyi batatu bafite bari muri management ba donc bazanwe mu Rwanda n'uwitwa Emi Fire akaba mu by'ukuri ari umu agent hano mu Rwanda, umwe mu agent bakomeye bagira abakinnyi benshi muri championnat. Amazi iminsi avugwaho gukina jongle hagati y'amakipe arwana mu cyiciro cya mbere. Amakipe atatu harimo na Muhazi, by the way, n'amakipe ane: Muhazi, Bugesera, Sunrise na Etoile de l'Est. Ngiye kubwira ikintu hari buvuga ibintu byinshi pe. All right, abakinnyi bose ba Emi Fire bari muri Bugesera harimo na rutahizamu ufite ibitego byinshi mu Rwanda, Ani Elijah arabenganya namba 15. Ntabwo bakinnyi match bari muri stade. Turabyumvikana. Ikintu bavumbuye muragitekereza, ikintu hari ingingo yavumbuye muragitekereza, agafata abakinnyi batatu beza biri babanza mu kibuga ntabakoresha. Harimo Stephen Boni muraterare komeye kabisa, hakazamo na rutahizamu Ani Elijah. Muri bazamambu Bugesera yabikoze, hari ingingo Rayon Sport yo mubwira ngo garura, hari ingingo nibimba mvuga, hari ingingo afite mu mutwe, hari ingingo defi kizamini gikomerera abandi bose, hari ingingo aragitsinda bro. Hari ingingo burya gumishije mu cyiciro cya mbere kipe ya Bugesera
ni ibintu bidasanzwe pe. Iyo Sport rero imanuye byarangiye, ariko hari ingingo yigumishemo bro. This is unbelievable. Emi Fire mu mazi, abakinnyi be bavugagaho ko bakoreshwa mu gufixinga match. Abikipe ya Etoile harimo na rutayizamu Gabriel Goes Power ntabwo yabanjemo. Abikipe ya Bugesera ntibakinnye, abakinnyi ba Emi Fire iyi match ntabwo bakoreshejwe. Ubutumwa bwa meya w'akarere ka Bugesera yitwa Richard Mutabazi. Richard Mutabazi. Alright. Ubutumwa bwa Richard Mutabazi meya w'akarere ka Bugesera. Win over Etoile de l'Est. Tunyagira Etoile de l'Est ibitego byiza bitatu, confirming our place in the Rwanda Premier League Division 1. Ti twizera neza cyane umwanya utugumisha muri Rwanda Premier League sezita. Arakomeza ati we had a strange season to be we had a strange season though. Yari sezo itangaje cyane kuri twe, almost clinching the Peace Cup. Tihabuze gato ngo dutwara igikombe cy'amahoro, almost being relegated. Ariko hano habuze gato ngo tumanuke. How do you explain? Urabisobanura ute? Neme w'akarere ka Bugesera uyu niwe muntu wa mbere ukwiye kubasobanurira ibintu. Equipe ifite ubushobozi bwo kuba yatwara igikombe cy'amahoro, buriya equipe igera finale ibishobora no gutwara igikombe. Ntabwo ntekereza ko equipe ya Police FC ari ikintu rusha Bugesera mu bushobozi bwo mu kibuga, nta na kimwe pe. Equipe ishobora kuba yatwara igikombe cy'amahoro bigenda bite ngo yisange igomba kumanuka, irwana n'umwuka wa nyuma kuri match ya nyuma? Meya w'akarere ka Bugesera, abanyabugesera n'abayobozi gahigi wa Bugesera n'abandi mwakoze abakosa akomeye cyane muri sezo. Nimuyasubira abanyabugesera ntibazabyihanganire pe. Ndabagumuye ntibazabyihanganire, bazayibabaze mu accounting. Equipe sezishize yarokotse ku munsi wa nyuma wa Premier League. Iyi sezo n'ubundi niko bigenze, same scenario. Kuri inshuro Bugesera komeye, ariko byagenze gute? Mwabaze nabi cyane. Hagati muri sezo equipe igatabarizwa nk'imaza amezi 2-5 idahemba. Mumbwire mwe murebe iyi video akakanya. Mumbwire ukuntu umukoresha amara amezi 5 ataguhemba ugakora akazi bishoboka bite? Kosa rikomeye rero buriya babakoze. Iyo umaze amezi 5 udahemba abakinnyi umupira w'amaguru, ayo mafaranga yuzirikana ko n'undi uzayabaha, hakuntu utayabaha uzayabaha tu. None muri ayo mezi 5 abakinnyi bazarya ruswa bitsindishwe, abakinnyi bazagurisha match, abakinnyi bazabetinga, byose bikoreshejwe n'inzara. Uzabahemba aya mafaranga yahemba imbumbe kandi nta batara yakoreye kuko baratsinzwe. Urumva iyo logique kweli? Bugesera ntimuzongere kuri ibi bintu. Ntabwo ari mu equipe y'akarere mwenyine. Musanze FC ntiramara amezi 2 idahemba, mwe mwabyumva. Mukura yamara amezi 3 idahemba, mwe mwabyumva. Mwabyumvishe kweli? Equipe y'indi y'akarere ni yihe iri smart? Etenseri yo n'ubibazo by'ubuyobozi yari ifite nayo. Sunrise nayo igibigira, ariko ntabwo imara amezi 5 bro, amezi 5, 5 months, igice cy'umwaka. Umuntu ukorera 500 n'umukinnyi yembwe 500. 500 ukubye inshuro 10 ni miliyoni 5. Ukubye kabiri ne 2,500. Niba agomba guhemba umukinnyi 500 kwezi kumwe, ukazamurira rimwe arabaye miliyoni 2,500. Aya mafaranga azayishimira azayakoresha, ariko azabaragurishiye match azabara kwibye. Tujya twumva umukinnyi ngo yibye amatera, umukinnyi ngo yibye ngo umunyu ngo ahantu abakinnyi barira. What is that? What is that nonsense? Iyo tuvuga umupira wacu racyari kure ngo tufite byinshi byo kubaka, ntabwo tuba tubwira minister wa sport wenyine, n'ugwera muri zo detail mu nzego. Niba equipe ya Bugesera ukumva uyoboye nabi wo gahigi,
menya ko ari umuntu wa mbere uca umupira w'u Rwanda. Niba Jean Fidele we Rayon Sport ukayobora nabi ikabibayeho nabi, niwe muntu wa mbere uca umupira w'u Rwanda. Blame kuriho nabiri kuri minister wa sport, ntabiri kuri president wa Ferwafa. President wa Ferwafa nagari uhemba Bugesera. For Christ's sake, nutuma akinyi barya ruswa tukavuga ngo umupira urimo ruswa, urimo indagu, urimo amarozi. Unoza biteye ntabwo ari president wa Ferwafa. Mwica umupira. Ndamutse mfite ubushobozi bwo kubikora, ntabwo Gahigi agumana equipe ya Bugesera yiyoboye. Hashobora kumbwira ukuntu Bugesera equipe yo mu mujyi ahantu nkari ahantu hafi ya Kigali kuri abantu akarere kishoboye kameze neza igarukira ku mwamba 16 ebyiri zikurikiranye, kandi ifite abakinyi beza, ifite umutoza mwiza mu Rwanda. Hari ingingo, hari nyuma twaye igikombe cy'amahoro last season. This season yabuze gatonga gitwari. What is that? How do you explain that? Ntabwo ari byo, ntabwo nakwigera mbyumva ntibishoboka. Gahigi ndamutse agiye gutoranya abaperezida babi bayoboye amakipe muri isezo, uwa mbere yaba mu perezida wa Etenseri weguye ne wa mbere mubi, uwa kabiri akaba Gahigi, uwa gatatu akaba Jean Fidele wa Rayon Sport. Ni wa perezida batatu babi muri isezo yingiye. Wasanira izwe sinana murenganya cyane no wayitwari n'uwe ntacyo bafite kirenze. N'abakinnyi babara aho ngaho. Ariko Bugesera ntimwishime cyane, muhite mufata ingamba mu equipe ikomeye. Yes. Rayon Sport rero, Rayon Sport iratsinzwe umukino wayo. Tsinzwe igitego kimwe ku busa n'ikipe ya Kiyovu Sport, cyatsinzwe na rutayizamu Alfred Leku. Muri iyi minsi ndabona arimo aratsinda ibitego. Alfred Leku ne watsinze Rayon Sport igitego. Wari umukino wa nyuma wa kapiteni Muhire Kevin, kubera ko rwose uyu nguyu we Alfred Leku atsinze Rayon Sport. Muhire Kevin wari umukino wa nyuma uko azagenda. Rayon Sport ifite abakinnyi barindwi gusa afite amasezerano, barindwi bonyine, izashaka abakinnyi benshi. Ariko ndamutse ndubahitira umutoza, nahakaze hari ingingo mwapfuye amafaranga, hari ikindi se nta kindi mwapfuye. Mushatse salere mukamuhemba nta kibazo pe. Hari ingingo muramukeneye mu buzima bwanyu. He is a serial winner. N'umutsinzi hari ingingo. Hano ajya ngo akoresha ngo amarozi ngo afite ngo ibihunyira ngo hejuru ya stade. Who cares? Who gives a damn? Hari ingingo n'umutoza mwiza cyane. Yaragiye guhesha Bugesera igikombe cy'amahoro abuze gato. Bugesera asezere Rayon Sport for Christ's sake. Sezere Julien Mete mwakwikandaraje. Hari ingingo ku chapeau. All right. Nimba ndabona updates hano. Ikipe ya Bugesera yemeje ko yabonye abatera nkunga bazajya bishyurira ikipe imishahara y'abakinnyi ndetse bakanatanga amafaranga yo kugura abakinnyi. Aba bakaba biyongereye ku karere ka Bugesera gasanzwe ha ikipe agera kuri miliyoni 250. Uzi kizabase ni haza umuntu uhemba abakinnyi, ni haza umuntu uhemba abakinnyi ba Bugesera fatanya bikorwa. Akarere kazeta kagabanya izi miliyoni bahita bagezaho kuri 200. Ni iterambere ry'umupira ripfira, bazumva ko nyine habonetsemo inyoroshyo bahita bayagabanya. Ariko Bugesera mutse ifite umuntu uyihembera salary ikabishobora kugira budget ya miliyoni 250 itarimo salary z'abakinnyi n'abatoza, itarimo guhemba. Donc amarekritoma urumva n'ama transport no kurya no kubaho. Iyo kipe yabikomeye cyane, yabikomeye na za Musanze ntizavuga, ariko uzayibona sister azirunga zigahijya z'abayoboye. Bo navuga kuri equipe ya Rayon Sport, igitego cyatsinzwe no bita Alfred Leku, ni utazamu kipe ya Kiyovu ya forme. Kiyovu Sport yizihizaga anniversaire y'imyaka 60. Enye vuga ngo ni yubera ariko yubera 60 ntibaho. Anniversaire y'imyaka 60 ya Kiyovu yizihije neza cyane muri style nziza. Bayizihije batwara amanota 3 ya nyuma ya saison.
bayakura ku mukeba ibihe byose, traditional rival witwa Rayon Sport. Ariko mbega sezo ya Rayon Sport bro, sezo ya Rayon Sport irangiye kandi amanota igize nimwe muri sezo mbi Rayon Sport igize kuba yitwaye, nubwo ibaye ya kabiri ariko ntushaka kubirebera aho ngaho. Rayon Sport igize sezo mbi pe bikabije cyane. Rayon Sport ishoje sezo ifite amanota 57, irarushwa na APR amanota 10. APR gifite umukino zakine ejo n'amagaju. Rayon Sport nigeze itsinda APR muri sezo, bangeje umukino ubanza, umukino wo kwishyura APR itsinda Rayon yirusha. Rayon Sport nta gikombe cy'amahoro itwaye, le pire kuko sezishize nibura nta gikombe cya championnat twari kwatwaye igikombe cy'amahoro. Sezirangiye Rayon Sport idafite abakinnyi bafite amasezerano. Bega sezira Rayon Sport mane y'u Rwanda, hari igihe ushaka kudefanda Rayon Sport ukabura aho hera pe. Kuko Rayon Sport ngombe kuvuga ibintu byiza ariko nayebuze pe. Munyandikira muri comments umbwire utuntu twiza nashobora kuvuga kuri Rayon Sport kweli nibura muri sezo. Saba Rayon mujya mubona ibintu byiza byo kwivugaho muri iyi minsi. Nkumbuye gutera icyoteza ba Rayon, nkumbuye kubabwira ibintu byiza bya Murera, nkumbuye kubabwira ibintu byiza biri muri Rayon Sport. Nkuko ngiye kubabwira ko APR za parading igikombe. We mvuze ko cyane atanya Lorenzo uri mu APR oya. Rayon Sport kwivuga ibintu byiza biraryoha cyane. Ndabikumbuye. Ariko narabivukijwe bro. Perezida Jean Fidel arabwira abantu rwose ngo abantu bavuga ko Rayon Sport yagize season mbi ngo baramushaka ka munani bro. Ko na like oh god, why now? Rayon Sport ntizasohoka, zaguma mu rugo. Rayon Sport itegetswe kongera amasezerano abakinnyi, itegetswe gukora kontra z'abakinnyi batari munsi ya 20 bro. Abizagura n'abizongera amasezerano. Kuko Rayon Sport ifite abakinnyi batandatu bafite amasezerano, right? Muri abo bakinnyi equipe igomba kugira nibura abakinnyi bayemera lisansi 30, ariko leta bare ko yagira abakinnyi 26. Bivuze ngo abakinnyi bashya izagura n'abizongera amasezerano bagomba kuba ari nibura 20, at least 20. What is that? Wow. Uyu munsi Rayon Sport yabanje monde rero. Iyi match undi bayitsinzwe gute? Murera iyi match itsinzwe gute? Kandi sha equipe y'abagore yatwaye ibikombe byose sha. Ka gikombe cya championa ni cy'amahoro yatwaye double, babyita double. Rayon Sport yabanje mo Simon Tamale. Ibintu Kadime ndeye yakoze kuri match iruka AS Kigali ntabwo agomba kongera kubanzamo. Simon Aimable na Ngendahimana Eric, Ganijuru na Mucyo Junior Didier ku mpande, Kanamugire Roger. Kanamugire Roger yari hagati mu kibuga na Kevin Muhire, impande zariho Iragwa Haji no bita Bugingo Hakim, rutayizamu bamwita Charles Bale yakinaga imbere gato y'ibita Youssef Rarbe. Rayon Sport yatsinzwe umukino igitego kimwe ku busa. Ntabwo nabona ikintu nyivuga hariko reka ninjire mu bakinyi gatoya mbere ko nsoza ikiganiro nshaka kwivideo ngufi cyane. Observation yanjye nabonye kuri sezo ndayisamarizinga mu tuntu nka dutatu. Ikintu cya mbere wamenya iyi ni sezo yasubiye inyuma par rapport ya sezo ziheruka muri Rwanda Premier League. Definition igaragara mu byukuri yirindimuka ry'umupira w'amaguru muri donc hano mu Rwanda turasubira inyuma urabibona neza cyane ko iyo amaklub ari marasubira inyuma tuba turimo gusubira inyuma. APR FC iyi sezo ntiyari nziza nk'iya sezo ishize, nubwo ikizere ryari kwizaba nziza mu gihe kiri imbere kuri mirazana abanyamahanga, ariko iyi sezo yari mbi cyane kabisa kurusha sezo ishize. Cyo turacyumvikanaho neza. Rayon Sport yari mbi cyane par rapport à sezo ishize. Kiyovu Sport yari mbi cyane par rapport à sezo ishize. Même chose no kuri AS Kigali.
ibyo birasobanura neza ko niba amajeya y'umupira w'u Rwanda ameze agenda asubira inyuma, iyi ari saison mbi par rapport ya saison ziheruka. Iyo no observation ya mbere. Observation ya kabiri, ndapointinga ku bakinnyi. Iyi ni saison tutagizemo tala nshya, like abyita ngwiki, nta nyenyeri nshya twabonye z'abakinnyi zihesha umugisha shampiyona muri saison. Abakinnyi beza muri saison tubaze muri rusange yari Ruvumbu umusaza w'umukambwe. Ibaze ko Ruvumbu mbere yuko agenda twamuretinga nka meilleur joueur w'i champion. Ruvumbu waje muri Rayon Sport ari uko Rayon Sport yabuze abandi bakinnyi, ari nko kumuha chance ngo uzaza uburi hano, ni wari meilleur joueur. That is unbelievable. Umukinnyi waje kugikira bavuga ngo reka nayo dupfe kumwongera muri squad, baramwanze pe ngo ntagenda ngo afite indango afite. Niwe mukinnyi mwiza twari dufite mbere uko ava muri champion. Biragayitse isoni nta taranshya. Abanyamahanga baje muri champion nta numwe mwiza urimo avuga ngo ni nyenyeri. Mbawomasi ani Elijah barasanzwe bande sekwe bande kwe Bazombo wa Kirongozi nta nyenyeri twabonye muri saison avuga ngo aba bana ntabo kabisa. Kuri tara iyi ntabwo ari Ligue de Tala, twari hasi cyane. Abakinnyi twari dufite muri saison mu makipe yose kandi beza bavuga ngo ni nyenyeri zimeze neza ntabo. Uramutse umaje ngo rero umukinnyi mwiza muri saison, best player, the MVP, mvuze abakinnyi bakinye saison yose, ubwo nkavanamo Ruvumbu bagiye, nkavanamo Ojera, mvuze best player inyenyeri muri saison, the MVP, umukinnyi mwiza w'i saison tukavuga ko ari indese. Navuga ko umukinnyi mwiza w'i saison ari Hakizimana Muhadjiri ndabisubiramo. Kubera iki? Well, let's go into it. Muhadjiri ni umukinnyi wabaye consistent saison yose. Yahoze donc ari ku rwego rwiza saison yose. Saison ijya gutangira murabyuka ko yagiranye ibibazo n'amashami akamukinisha nabi, akamuvanamo bakakorogana ku buryo bukomeye, agira match zimwe na zimwe yanga kumukinisha, ariko baza kwiyunga birangira anatwaye igikombe cy'amahoro donc nka equipe ya Police. Hakizimana Muhadjiri w'umumediateur kina hagati mu kibuga afite ibitego 9. Niwe mukinnyi kina hagati mu kibuga ufite ibitego byinshi, arabinganya ngira ngo nabigira Imana Bedi banakina. Muhadjiri technicoma yari hejuru kandi ari consistent saison yose nta kosa. Ushobora kumbwira ngo hano Elijah yatsinze ibitego matapins ariko akanavugaho kurya ruswa, bavu ni umunsi kwa ibintu byinshi gukoreshwa, donc gukoreshwa ari nabatangiye kuvuga ko adakwiye gutekerezwa mu Mavubi mukinnyi ufite ibintu nk'ibyo biri bitavuga rumwe hanze y'ikibuga adakwiye kujya muri equipe y'igihugu. Yabivuzweho cyane murabizi. Victor Mbawoma yatsinze ibitego ariko ntabwo yogeje amaso pe, ni tapins like na matapins. Matches zikomeye yaragostingaga ntagaragara gatsinda ibitego kuri match kuri occasion zisanzwe. Ntabwo yatsinze ibitego 15 well and good, ariko yari muri APR kandi rwose ntabwo yogesha amaso. Uwo si MVP wanjye rwose. Eheza ka benshi tunahuza kuri ingingo. Undi twavuga uyu Bandeka wo muri Tenser na abantu benshi bamurebye none utayizamu nyutsinda ibitego nyine. Gusa yatsinda ibitego byiza cyane kurusha Mbawoma. Ndibuka ibitego yatsinze Rayon Sport 2. Ibitego byiza pe, yaramukinnyi mwiza cyane. Ariko Muhadjiri niwe MVP wanjye kabisa muri iyi saison. Tukari n'umunyarwanda nyine, abanyarwanda batari hejuru cyane muri saison, ariko we kame mubona ko he was absolutely incredible. N'umukinnyi utizerwa cyane mu kintu cya consistency, donc gukina gahozaho akagumana forme nta ntagire me forme, ntabwo abizwo cyane. Muhadjiri ari ku saison arayiteye pe, arayiteye Hakizimana Muhadjiri. MVP, my MVP.
the biggest disappointment umukinnyi navuga wantengushye bikabije yitwa Youssef Larba. Unbelievable. Youssef wa Rayon Sport, unbelievable. Ndibuka nasubiza amaso inyuma nkibuka Youssef Rayon Sport, banga barimo barakora amagrafike, banga bo Ruben ba Derife ba muri Rayon Sport bakora amagrafike bashira kuri za Instagram za Twitter bavuga ngo guess who is back, bamugarura. Tuvuga tuti nibura agize imyaka 24 yavuye afite 23 atangiye kwa machua n'uburyo agaragara, he looked more mature. Ariko ewan amahirwe yose yahawe stinka, icyo bita stinka. Harabandi bagiye bitwa bamugadamu ariko bagiye nyine ntago bakinnye sezo yose, ntago bari bahari sezo yose. Ndavuga abantu bari bahari sezo yose. Youssef Larba, the biggest disappointment. Twavuga ducenga ajya akora ariko ntagira imbaraga, donc yamaze gukura, ashobora no kugira amaguru akomeye nibura ku buryo ashobora kwibyaza umusaruro akoza amaso. Iyi sezo ntabwo Youssef yogeje amaso pe. Unbelievable. Wenda uri nakavuze nakamenyereje nawe yitwa Pamba Songwe Bemol. Ariko Songwe abamuba hafi bambwira ko ari umukinnyi mwiza cyane n'umyitozo ngo bari hejuru cyane. Ni kesyo ko abatoza batigeze bamwe approving bamwemera. Abatoza muri APR nabirabuze bagira ishyamba riteye ubwoba hariya bari barimo bazanagenda rwose n'uruca abana. Ariko ngo Songwe kandi n'amahirwe yahawe yakinye neza, ntabwo ari umukinnyi mubi pe, umukinnyi mwiza cyane. Habwiye ko yisabiye kujya muri Rayon Sport avuga ati nta muwinga muri u Rwanda ndusha umupira n'umwe, mureke nje koza amaso yabari abafana bamurera benshi ibintu bigende neza. Ariko I'm telling you the truth, Youssef ne mukinnyi wantengushe pe. Umutoza mwiza rero, umutoza mwiza. Ndafata hagati ya hari ingingo, kubera ko hari ingingo ibibazo Bugesera yagize igatakaza abantu tukisanga muri situation nk'iyi, ntabwo yabigizemo uruhare nk'umutoza. Nibazo by'ubuyobozi bwa Bugesera kuba yirokoye ni gitangaza kuri we kuri journée ya nyuma. Byasaga n'ibidashoboka pe, byasaga n'ibidashoboka bro, kubera ko iyo banganya kuri abanganyije Sunrise kaba yatsinze nko yatsinze. Iyo banganya donc Bugesera ntitsinde bakanganya, Sunrise igatsinda nko yatsinze, Bugesera ari kumanuka kuko twari yari yirimbe. Hey, mvuga ngo byari bigoye cyane, ayigumishijemo. Yageze kuri finale y'igikombe cy'amahoro asezereye Rayon Sport Murera, ayikubise home and away. Umukandida mwiza, umutoza mwiza wa sezo, undi mutoza mwiza wa sezo bahangana ni Habimana Sostene bakunda kwita Rumumba utoza Musanze. Marigare yo gutakaza abakinnyi hagati muri sezo nka Peter Brevor wapushinze akajya muri equipe ya Police FC. Sostene ntiyabashe gusimbuza abakinnyi be yabuze n'abandi bagiye nyine. Ariko Sostene ahaye Musanze umwanya mwiza itigeze yera mu mateka yayo. Umwanya mwiza Musanze FC yagize mu mateka yayo n'umwanya wa 5. Musanze FC ifite amanota 50, irarusha Mukura amanota 3 kandi Mukura yamaze gukina. Musanze akinejo. Bisobanuye ko nta kintu cyabuza Musanze FC gusoza ku mwanya wa 3 ndetse byarangiye. Rayon Sport nayo Musanze ahubwo nuko ari difference y'ibitego byinshi, ariko kuko Rayon Sport itsinzwe babyarangiye. Musanze FC ni ya 3 ibonye umwanya wa 3, niwo mwanya mwiza igize mu mateka yayo kuva yitwa Musanze FC. Tigeze bani ya 4 byagezweho kubera Sostene mu bakazi ka mbere yakoze no kwiyegereza navuga abahungu bakinye umupira bazi, donc situation z'abakinyi bagenanye n'igihe ko Sostene yagarutse amaze igihe kirekire adatoza. Ariko yazanye Migi waru kiritaringa avuye muri Police FC, harimo ari lisanse z'ubutoza.
yegereza no bita Imurora Jafet wakunda kwita Drogba nawe urimo kwiga ubutoza. Bakoze navuga ati yo nziza cyane y'abatoza bageze ku bintu bihambaye. Sezo ya mbere nziza Musanze FC signification y'umutoza ukomeye kandi ntabwo bashoye amafaranga menshi ku isoko byaraboroheye cyane. Musanze FC nigeze ijya mu bukene wena ngo bashoye amafaranga menshi batera ubukene. Musanze FC yari ikipe nyine isukuye iri neat. Kindi kandi mwamenya Musanze FC sezo zashize hari match nyinshi yatsindaga kuba ntizivugwaho rumwe ngo Trump yateguye yagize ute iyi sezo. Trump yarabwiye ngo abatoza mushaka amanota n'ibyanyu. Musanze ntigitegura ikintu na kimwe. Namwe muhite muri hagati ya Sostenero Lumumba mumaze kumva izo facts. Wa Musanze FC ndetse na hari ingingo w'ikipe ya Bugesera harabagiye kumbwira ngo Mashami nta credits akwiye no gatwaye igikombe cy'abari ku mutoza ukoreye amanota arindwi yonyine mu mezi ane afatana amezi atanu korera amanota arindwi yonyine. Oya don't tell me that, do not tell me that. Hari ingingo ntarimo n'uwaperi ntarimo hari bahanganye mumbwira hari ingingo na Sostenero Lumumba ninde ukwiye kuba umutoza mwiza wa saison. Donc iyi saison mu Rwanda bese niyo tabara Rwanda Premier League mu Rwanda twaremo igikombe cy'amahoro mu Rwanda. Donc ninde ukwiye kuba umutoza mwiza wa saison. Ndabahitiramo hagati ya Lumumba na hari ingingo muhitemo aho ngaho ndifashe ko mpisemo Lumumba mwavuga ngo nuko nduyi Musanze ubwo nyine ngo ndabogami, ariko ndamutse ntene n'uyu Musanze nyine navuga ko ari Sostenero, ariko nsizemo iyo room kugira ngo namwe mubashe kwihitiramo. Alright, ikindi navuga n'icyo navuga ko ndavuga ku ngingo eshatu. Ndavuga ku misifurire still ntabwo yagenze neza. Navuga ngo imisifurire ngo isezo yaragerageje, oya ntabwo yagenze neza. Habaye insida nyinshi z'imisifurire nyinshi pe, insida nyinshi z'imisifurire kabisa. Ntabwo ibintu byagenze neza, ntabwo abasifuzi bitwaye neza pe, nta cyotezo matera, nitwaye nabi still you can do better. Ushobora kubikora neza kurushaho next season. Kindi kintu cyantunguye cyane muri iyi season ni igihano cyandize Samuel wa polisi amezi 6 agahanwa mu bumfunyungu akamara igihe kirekire atazi igihano cye. Iriya situation yari uburyo agomba kugenda neza kurushaho. Kindi ntabwo ikintu yakoze cyo kubitana ku kibuga cyo kurwana ku kibuga se wagikoze wenyine. Simvuga ko atagomba guhanwa, ariko ku cyari consistency mu gutanga ibihano. Hari abandi bakinyi tuzi baniganye Nyamirambo, tuzi hari yabanize baniganye hari yari umusore wa peri wa uteye umuniga umusifuzi, turabizi Nyamirambo byarabaye. Urabyuka kuri match ngira ngo ya polisi na APR. I believe kuri yo match nambyibuka neza. Imwe ya peri tasifuriwe neza niba mbyibuka neza. Sinibuka iyo match niba mvuze itari yo mumbabarira, ariko murabizi ko soro wa APR witwa niyo mugabo Claude niba nibuka neza. Muruka ko yanize umuntu kandi nta kintu cyabaye. Nta muntu ugeze uhanwa, ntabwo nta kintu cyabaye. Samuel yagomba guhanwa well and good, ariko harimo inconsistency mu guhana. Mujye mutanga ubutabera buri equitable, like ubutabera bungana ku bakinyi bose ku makipe yose. Ikintu nashima rero muri saison Rwanda Premier League you did well, massive job. Ntabwo ari irebwa n'imisifurire, oya nsipanga abasifuzi Rwanda Premier League organisation ariko kame mu byari byasaga neza cyane. Twavuga ko ku rwego rw'imitegurire ibintu bireba Rwanda Premier League mubona ko nibara dusigaye twa accessing amakuru kuri social media za Rwanda Premier League baragerageza kame, kandi I think they will do better next season kubera ko barimo barongeramo ama staff benshi, barimo barongeramo ubutundi dukoryo n'ibintu bimeze neza. Kudos kuri Rwanda Premier League kuva kuri Haji Mudaheranwa kugeza kubungiriza kumanuka kuri ba Bigirimana Auguste Gus, general coordinator like muyobozi nyine w'ibintu byose mo hariya, ndetse n'abantare Julius bashinzwe ibijyanye na media n'ibindi byose. You did fantastic job, mwabikoze neza cyane. Ubwo rero byo nibagiye muyungire hasi muri comments section mumbwira uburyo gahunda zose zihagaze muri rusange. Njye nitwa Lorenzo Christian Musangamfura, iyi ni Lorenzo Info. Bye bye.